le swafa man malo Yesu Keriso, o ia o tātou o ia o le ala, moni maleola. O te whiwhia la mai whatalofa mwha wheno ia tu le mai mo mai al pureanga Samoa pia, mai o na ao se ia o lava i se a pito i titi. Whatalofa le tātou o tunu o ia o na tūlanga whaalpea. Ia, whatalofa fo i la fua mai maunga ta māma tina mātutua, ia e maisa le tāpua inga te talo ali tu mai le tala le lei. O le whaawa wina le o le tātou por kalame o whaingo ina e tupu le whaatuatua o le taulongolongo. Le so, le fua whaata simai le whionga pātele palta sala leota, ma pe foi le whionga whalatua ia aniva, ia wale whaawa wina o le tātou por kalame. Le yaso ma liva yaso, ala mai lau mai moa. Tālo whaatu i le whionga pātele, pe foi le whionga whalatua, talo fa foi la to fa la vea no fo ele so fo mangia nge fo sto ta do to ta fa I fo si fa ia no fo le lo fo malanga le tu fe ngai fo I tiu te ne va ya so ia fa karo fo ele fo le manos io ta to puleanga io mo toma a ke popo fa pe fo io no fo a to ele la salbi e fa pe fo ele ta to puleanga io na tu lang fa pe mtanga venga mai kalesia ma se fo la to lo fie fa ta simai e foi tu o vai ia wa foi tato fa soma tato po kalame ni foi baiaso malo foi tau atai fa tinoi no tiu te mawhaiva foi nga baiaso a makaria foi nei baiaso le a so mua le nei o nei foi masino you like ka ku tau no mai ai tu vai mai ai ba ver kausa o tato il masino lo tau sangala tau le sotto fili ia solo na ia ma pe ia foi le o se me fu le pafio le alo o le aso martin va fa fonga ma lielo ia ono le atele ia ngaluenga ma meu tato ngalu ai pe ia ngalo ia tato le alo te me atano fu le se me vai pe ka ke fiu fa ka le kai a ole pe o tulanga na va fo iso I fo manui o pa I o tatu pulea sa mole le babe o tatu tinta no mai fa ftaia ile tu ele mal pui pui so fo mo tatu o tunu ele ya fo ini me o pe o le tau manatu langa masani ile na tu lo fa so fo nga ya o me yo na ole fo no pa le tatu te fa longo ai fa fo mo ya me se fo tatu kanesia Peo se time te pofuli le tātou sua I misa taulanga pa ia misa le taiao ma le taiao le alofa sisi ese o le atua ia I tātou ua I mai pe mau wale malosi wale whaatinonga o tātou malawina mana ia le to fala vea va to ni vale tau no lo fio am tango ni va yasu I ya so ngo fuale na te nei mana e fo la ta ile titilo male mori mau ile mana e fo o ia se ta se tam fana o pole anga fo o lo ali fa wina to finga ti a kono fa wa mo to finga o staulang ali pe o se lo tai talongo no fa tai le tu o le ai e fo I mai ia nisi fo e wa ia suli o le ngawenga fo e lau fo ni to ngao ni so taimi ia o le ai fa fitai o le mau ai a suli o nga wenga I fo ni fa wina le tam fa na o le sunga ia e lome tau maloto ile na so ngo fo na te nei o le nei vai aso ia a fo to finga ti a kono ia ma le fa mo fa le wale ia pe ata malele ia ia se kai mo ni ka sanga mo I love e fa wile fa ti vo to finga o staulanga pe o se la mono fa tenga a maka I fuka ku ba ya so le naso mo fonte nei ma o mele nei stof o la fa sa no lo fio o le lu itau tele le mo talavo te pulanga a fua ia le tai mele tele o fa na o le puleanga o tu pulanga talavo o ia e ngalo ave vesi anga ba ku me malau papa ngol TV ia ai faftai le alo le ol puleanga ile toa o mafai ona a elan fa tau tai ngai se vai ngolan tau fai ia le la o fa ulo na to finga ti akon
Ele no pe o ka songa fo o fai misa. Io, Ale. wai fa mo le ono masina. Masina. Amai mai lole, wala ngai se aia ia seminario e Ottawa tamfana fo e so se pule anga male kale siao. O e se fo ile fainga I o seminario Amerika se fo I fiti. Ma pela o seminario Mount Angel Amerika pe e valuata usanga e fata usanga le la lo filosofia undergraduate ma le si fata usanga le ngole graduate level postgraduate le taimio le lunga theology. Ia e o fitu lota usanga. Ia ona fa ulolo tia kono pe fa pe yo ela we popoma batul fa mani. Ia no fa ulola ia la mtanga alo fa iwi ule auta wina tono seminari ba to sanga nanga. Umalole ngai umailo fa uelo le tofinga periptielo ala wa fa mani mai le pulo seminari. O seminario fiti pe ye ono ata usanga. Fitu tausanga le tenga lue I tueta o le pastoria. Ia se longa la mo menga sa role. Ia na filifili la ia e foi lungo susuenga male li potia le pulo le seminario ma faiao. Pe wa ala nga tau ia po ha mani maka upu le o lai wa ala nga tau en fawi. Ia na fuala ia ko fa mule le umor fitta usa. Ai ole mana ia le wa e tasi le masina. O yungi le na tene ale no fa wina fo to fingo sta langa I wila vole tu ai ngo sa sio al tam fa na fo e le pulang ia le sunga le afionga pa te le lui le sa fa wina I le mtanga luenga sanga to se fo sol ma na ia tele le so longo lo ia ai o le u fa wina fo ia le afionga tia kono ia tamoloto ia lo me tamoloto ile asonga fo ne te nei na mata il tatu va ia solene ai o la kai ka mo le mau ona o le o te fia tele mo le mau o la kai ka mai tau I nai tamfana wi e fa nga solo mai e ia le me alo fa le tu la o ke kilo o lo ke va ia ese mai ai fo nga isi fo nai taman tam fai fo ia le fa mo ni ai te ba ia te le al fa lo nga le tu ai nai fo tamfana o la ke va ai ke le nga va ma le la to ma fo fa wi to finga ma le maula to me alofa mai le tu so ngi ko finga male pule anga e o nga lu male ko poma matato uma wale le ngangole yes ole to finga male au fatu tu pe la kai nga mai ka ula wale ie tu lo wale to finga male tikilo le ke nga ka mesel ka ko fo ya ia tarsi ai tu ma wa se fo ya se le stofi se la sa Wanga fia. Ia olon ta ua foi. Ole ta ua ole ua launga foi le epic ball ta to kuleanga. Ia e fa malo si au mo la to. Ia wa mo ia e mo foi le va o ia la to e. Ia o la to foi ma fa le fa to amatana to e pe ia avatu fo tuanga le ale tatu tama epic po ia mana yang la unga la fai malu I mo la to ina ia mata fo ni ma fa fa nga solo le to finga o ale o to finga fai ngo fie tele fai nga ta ma tele la belave ia fa aftai le li o le ai mo na isu yo le tatu pule anga na ia lo mo fa na lo ia I pelo la to wanga wa to finga ia wa ni to finga o ma kwa fai nga ka ni ia so nga saili se ilonga o tangata o matua e maua alfa tuatua ia e mai se lamo tupulanga talobo ai fa aftai leli ina nei alo ia o le fai ona a mai pelo la tuanganga ina ngā le tua vai pe ale ufo ile le watele le saito e fia sele ia anga to le titi la to o e ngā lue ia manu ia le alo fai vo se le foi tama whanau ma se le ialo ia maua se tofa ma ia mafuta pe le atua ma losi lona loto ma lona nganga ma lona mafau ia wale amatanga o lona tofinga fa o se taulanga ele vanta ole sa ngola fiona fa tua ele wa uti fo ele so ono wa ese fo vai tauma ma le tulanga lo ia so fo ne ono po e fa tenta tu pulanga ole ai mo ala vai tamfana wa to ving wale nga un kelo poni staulanga ti akono fa le tua la di so swani o la no fo tu tapo san fede la fa taya ole ai tu pe
ai au silo mo wa ia pe ole pe pulanga ia ia skari saka ia vo ka titilo ia ile ole totele ole o ila to o skaulanga le e mai fafo o ingalo tala mai initia ma Asia ia Vietnam ma Filipina ana le ai na ina tamfa na mai na pulanga o le vonga o fai fo le malosi o la ostaulanga la auskari nga to ina matua nga wen fai fo malosi ia ma wa vai fo tulo ai wale fo inisi e o la mo pe wa o le meale le ia o la tunu mo wale o ma le tu pepe o le lava faso a le le onga tu ela nga wen mo wala nga wen o lo ainga fai lo fale pe o le priority na la to ma le me fa mo la to e fia o lotu ai le fia o to finga e pe o ha o le ko kele o la wosta ulanga i na pulea e recruit mai isi pulea e pe o ntepe no tala to fo ana le ina ina fe au e o fo ia tato la fo e fa misiona le na pulea nga ia nisi fo o la wosta ulanga tato pulea ia lunga i pulea nga i Sydney ia va pe fo i Parramatta ia ma Wollongong ia ma Campbell ma lunga i Brisbane Alu le se senga vai taune le wo fainga kanga to sina ma fo fau ma malo ile tu ai to finga manga venga fo ia o le malo sia ka ko kapu e fa tu la fa na we ai nei tatu nga venga o fa so tu por fa tu ta no long kam fai pe fa nga yo il ma ta ngo longo le fa tu ina ia tu ia fina nga lo fo ia wale au ina tu la to nga venga pe ole banga ta wale ma fo ai ole le se sengo soi fu l'environment le soi fu mo la fu le va fo sa mo patele o le tele yo le ta o le ta to nga luenga a o sta langa so ani ma ti akon ya le o tau sanga ia na te sa o ko mole au finga luenga e sa ia ta to so ani na ave fafo pe o New Zealand Australia tai pe fo ia lo tu e tai pe fo la o sta langa na ave fafo ia au tau fia fo na la sang ia ona o le fa le tonu fo ia o ma to fo le finga luenga na mai tau fa so atu fo ia finga luenga i fafo ia o ese fo me o atu o nga lulu e ia o le fa nga te tau fo le ai ese le kuso le wa tala abatu tu al fa tu tuanga le kalesia mo e kai pe al mele le o staulang ila o finga luenga ia sa ia le basenga fa pena le sa tofi katina le o fa foi vai tau ia wa lua ia wa mai fo ia tu langa o fa le tonu e fo le nga luenga mato ia le la o tafi o le to ai pe la le o fa wa la o staulanga vai ngai ai esel ta o na vai tau ia wa fo sa no katina le wa taimina mato uso le afi se la u fitu fa au ulu mato tausanga o le tausanga muli anga o katina le na fa ua mato ai maliu longa se ngase lo ma ilo ile ese le ta ua fo ulan sa noanga pa wala sa noanga o mai mato ia to woe ta la ile finanga lo le tu e lua upuna sa no le katina le ia to woe au to te tangi sa ia to woe tali tinga ia vai te fiu fa matala u yo sa no katina o ka ta ua e te al foi te ma fa ia le nga luenga ta ua sa no nga katina ia ta to u ma o le fe ngai ma nga luenga ia fa tai le li ia le ma wal ma lo sin nei vai tau mo le ta to wola ia au ona ile tu mo no fe nga e lo fa le ko lo ri nga yo ale sang wa mi va te mele o la ko le nga se ko lo nga se ko no na ko wa mi talo sia ia so o pele fau mal fau ia pela le wo mai le fau ina tofti akon o se lio o ye lombi a pe o le fau mai nga le o man fau antu pa tele pasim pa tele chon fau antu ye le fionga pa tele falfa fau antu le fionga pa tele lui a le fau le tofti akon lona winga e o tu fo le fai un tosa i fa u le sio sta o le ta u le mea le
Kato e whaila utala o le whala putonga lea tupulang talvou. Ese le. Iei le alo koruse na amata maitai i mulinu. O ma i muliwai. Au te mantua si ali ile na wha Yesu ai le. Ile alo koruse le. Ia. Ese le la wai ali tamaititi le taimi lea vātu ale. Le tofinga te akono. La te akono ne ia whenga. Te akono ia kupu. Ma e se ta fo mai safata. O se risia sa wha Yesu mai tai. Sasang Yesu kaini. Ai. E mako sasa mo ia le olila nga sasanga wha kinga inga Yesu. Ai umangi le alo kolusenga. Ai ko malo su e wha. I momo. Ia. Wha u le wha ofu wha sosan. Ia lau wha au wha te akon. Lau nga o langu mua o asau. A leo longa lua ma ia whenga. Wako upa ai ia le. E la e wha au au na. Ona le au ai la i le wha la putonga le tupulang talvo. Mai loa i le au ala e uia. O leo o tau nuu lona wha moe moe. Le ma silve fo ia e se awala le lia wala wina i tatu. O le aso te le sa tatu talo fa so ai fo ile tau o tofinga. Le kalesia le se sengo le bala o le tua ma le awala mai o tatu. Pe fo la sina uso fo e na te tau. Ia. Awa e tau o te lele. Le lo te mana tu le ata fo lelo le Passion of Christ. Le nga fatun tonu pe director ia Mel Gibson. O le atala le sa fa Yesu o James Javier. O le tata na o le keleo o le fa lokto ino lona fatu tua o le mo mango makamaka nga interview mana i fo i mo le maule ta wai longa ilana ia roli a fai mai Yesu. O la ngona ia na ia le lata ile tua male tinga mali Yesu pe o fa lokto ina mo o le di wale kalisia mo o ko anga le lokule ri ya so umane. O le mori mauna le ia wa sa le tatu ana le avea le atana na fai o ia mai Yesu. Wa kelia la mo ma we fa so pe o lan tala tu mawana la tala no le ile o mo fa so ai o le swing o lona o langa taluna ia tono le atale o le Passion of Christ le ta o le bala o le tu fo ia nga ia le swing o lona o langa le fatu tuan katoliko. Ma lo fa le tatu tala no nei la ile fa u ngalen fa ile so ngafua. E ia na swinga lau fiong pate le sa o ai le misalia. Peila le taimi le penitential right. Ele le sa le fa ia ile nganu. Ele i fa nga ina se i tonga ma se i fonga ma se ele se senga la o pese ia usul taimi le pese fato ese. Le ia lo fa mai. Mari ia wa ta wole va na ta wole be. Ono le tau fo le tatu fa so ia tatu proclame o tuna ia tuma episode sa tatu fa so le tau va ngai ono ole tau ole va ngale ono ole tau ono ole the church call right la va ia e ole pese ia te me fa o se mea ka ko ngo fa popo e tono sauninga o ka ko ngofun fa popo ia I tono sauninga ai man tol sauninga ia le kalesia e le ni pese o kanyom o le fa to senga e lau le talo salmo o le temita o le amatanga ai o le taulanga pa misa e fai fa to senga e na ia motino tato fa to se tato se matato leang e seta ina le tono misa ona fa e lolo li fonga ia le talo salmo ma mai le fa manga longa le taulanga po la absolucio e pe o tulanga lava le na ona laua ile ona pese ile o le ia lo fo mai pe o se litania o fo atu ile tu e fa manga lo ma so mai no so le bi inga ai pe tai ona o le nganu tato le sa fa ofi mo ua ka ko wo ia le va ai e te tau se longa lava e fa se fonga ona fa to au su le pese fa atino ile nganu e tau to tuli la tangata o ai lava le o tu silimam tu si au ia tu le fai masu o le nu o le tu la fa tu fa pulo le i o le ola le winga le na o le i o le
pulo o le ola ia la mar pese fa tase usu ai fa to se ole vaanga le na e tau pena manino ia pe o te ia fa pese ma pe o meso mari ai lo ia se malam la manga fo le winga le fa le na pese ai le tau no su se pese se vanga na fa tino le nganu e fa se fo nga fa si fo nga le nganu ia e to tu le se sui ma pulo no fa to au so se pese ia al fa la vela le ai pe o fa pe o ele o malam la ma to le tu langa ka wa le se fo nga o le nganu le na fa pe tu langa ma sa no le tau langa pa o misa launa tau tino salamo maluka ko fa ko ia ona fa mangalo le tatu ang sal awala o le absolusio le na o le tau unga le na o le fonga i le taimo le fonga fa sa mo pulo le to e fa e loa sa lo lo ska langa lu vai sa ma fa mangalo tatu o le fa tuntumo na o le fonga e fa pena fo ila le talo fa o le salamo le lau i taimo le o le misa pe ale si fonga fa sa mo tawana le fa le talo le o tau tinongo o le talo salmo o na mele o absolusio o le tau lunga ina le na fa to sen lu ai foi le vai sa ya le fa manga lunga mala absolusio usu lo le ia lo fa mai pe o si banga na sa ya na fi ai le fa ina ona o le iso fe so ta inga fo ia lo fa pese mai la to fo ia lo va ia tu a Paul me fa tai o amana i tele na banga o lo ia ile tu langa nei o lo ka fa ngaso lo le lo ino nei banga langa o pe o tu lo la vale ngana mar fa ngo pe o fa sa pasu kele o isi mau me o ka wai ko nga halu ala ia ai mai o io le ia ba ngo sauninga e ia ile termine o le consistory o le o cardinals cardinali mai polo o cardinali i ole Vatican na sauno ai la i ole tamapa ia rio e fa tawila o staulang e alofangia ia respect pe le dignity ma le sacredness o sauninga lotu o e ko ke suia ngi vaenga ile ka kaunga suia uphold pe le pa ia anga ole tamali anga o upu matalo sa o umanga pasia ma fa maungia ma o me pa ia o umana talano ina ia awole le suia fo le loka ko a mana o malu tatu loto fa pe ia manga ia le me on fa popole ia ia tatu ta maule pa ia angol tamali angol saklamit la ole la mo va ko fa tau en el ta mo fa longo to e sa no ngar tamapa ia ilana ia fa to fala inga fo il me la ia ne le fono a katina ia e pe ole mana ia na e fa mau ni ila le tala le fa ia ka ko fa so inga ia kam fa ia o ka ko kingi ia fa tasi me pa ia o sauninga o mea sina le kalesia. Ia mani me fore ngu fuka ko mangingi ko tulo le ngana fa poposia me lo komsia me. Ko e vali o papang wale be wa esia ilale e kele lola ia wa o le tua male nga pa ia o ngale vanga e le fa sa mo o le invalid male validity o le sauninga pe po ka ma ngana nga misa pe le ai wala wo foka ko mo fa uma ma ko esele ma le o le sauninga lo mali wa e bo sauno ne patele ia pe tu langa na le wo ye ka ko ka le sie ne vai ta ia a fa o le wata pena lo se va en ata o fa por kala mina ia la wata sia ma le leima le ta pena nga o sauninga la to i tono e kare sia ma le misa i o le tau ale na e no fai le no to nga tasi ai ia o alfati no ngo ta penango sauninga ia mamalu ma ia matango fi wa ye fo ile si ke lo ya patele pole aso i son fina ora do sauno mai le mela le o monta o talo salamo i tai aula i misa ia sauno ai to e folo to e lo male usole i lo fa mai pole tal fia ngai pe lo fina ngal patele le umaloa ia o fai me patele fa kulo kanga kai o tau o te le talo salamo tau le tua e ona le mana uma o le na fai le e umalola na ia e to uso tu ma le pese le ia lo fa mai e te le no ne sa no nga patele pe o le tala fia ngai ia le mai nga le pe ia le fo o mo tau no le o mo tau le talo salamo ale la to uso tu ma le pese ia pe tala fia ngai pe ale mai nga le o sa no mai ia ma le fa alo
e se ale pese ia e se litania. O litania is part of fatu e senga it's a o le ria lo mai por kiri o le litania. It's part of sounding. It's tau na usu pe fai tau fo ia so no. E pe la na ela sa e usu ale ria lo mai. Me fo na tau ai le talo fa longo pe usu le ria lo mai. E pe se alanga fo le ria fa ola mai le ria so mai. O le winga le nao litania o le ria por kiri ele zon. O le litania e te tauana fai a le usu fai tau. O le vaenga o sounding o fatu e se. Pe a umale talo le salamo e longa o no fata to masui pe se fa asamo e le se ba nga la mi sa banga na o fa o fi ai le anga nu enculturation i tu tono le taulang pa i le tatonga nu e fatino e le taulanga o le fonga to tuli se sui e mo fufi le tonga ona talo fenga ila yo le uso se pese o le tatou fatu e senga na le whaanga nu inga o sauni ngalo ai a whai ele se fatu e senga whapea le whasamo e te tau wana whai le tau o le salamo o na usu e leo o le litania pe whai tau le ria lo whama ma tamu fia le ana e tala whenga ia le whaatinonga ia sol vai aso e misa o ana usau nua pātele ia o le saonga na ma le moni na Fai pia ngai au nga. Whango tu wai so ia ke no se ole taulanga pa ia le misa le o tatu tano ni na pe wa ese mai la u e o vola tai mer taulanga wa flow wa taulanga ia wa solo le au mai ia le kali se mar supolia ia o lunga wa nga ile tau po le me tau na sa ai fa ava no o no le tulanga foilea ia e taua tele langa nu a ia tato mana tua ele avea fo ile taua langa nu ma meo le ava o ia ele le sauninga iona tulanga mai o ia le pa ia ango sami ele fa pera la familia le siva arnge ia ngofua ia matutu alo sta ma fa tali ele morning a pe ole me ele fa pe o faini ia inga ponta ia la pontu la fono ina ia ka ko woa ia ta waso ai faingon ai e fai foi mata tu la fono o ta ia la ma ia inga uma e ta to tu sta ida pa ia anga male mamalo o mafo ai no fai ia inga ponta ia la pontu la fono fo ia pe ole vanga le na ina ia o bongi kam fai fa maliema makaku kam fai ka ka ile winga fa sala ma sa le winga fa sala ma sa la ka ko fa pe fa maliere si vamos ki lo si o fa finge le la sa ai ele ai se ole bi inga ole tu ma fo ne me o bongi ia ta to ia fo ile tu ole bi inga ona ne me uma fai sa ni ngalo kam fai la pe la on le so fo le te ne va ole umi ole ai o fo le pole sa mai tu ilum le nga o fa Christine titile jitene le asonga fa kwa nga kiri so fa nga o kako mo am ta mi o wati si watu tono mole o fa sa la nga ke kulo poloka le yer kako sa ni mana ia le fa solongo tato mo pe am ta mi milo ye o lo iluma nga sa ngo ai lola ia ma si vai la ia le tele o luma o le nama lai luma nga o le winga le na mo ringa ai o ke poloka ka ko mo ringa fia o luma le talo le fa tali mari ko po e ala ngo ska ia ke ma nga ye fo la le so longo e le fo le wa nga fo le fai o le fa unga le va la songo fo na tene i malu fo i malu tau ia e fa sofia fo ia mtanga wenga yanga o tato fa tutua ma silo fo i wako e bak fa mu yanga ia la ufainga ia la ufainga wenga moska ulanga mali popo e fa mo ia la toma o mai fo la to e fa ile la tonga no fa taulanga pa e pese mo ringa fa ngo fori o le mana ia na la kai ka kilo la so fo ne tene le vai aso ona o le tapenanga fo ile mtanga lunga ma si e ka le si mo fanua fai fole la ko fa so a nga fo ile e tilo fo la toma o fo i fa tu tuanga me so sonia tu ai de la tuanga fa taula a pe ole mana ia na le aso fo na tene pe ta o fo le na le ia yo pe la la fio nga pa tele na ko fa so me tu ma nga ia ngai lumba le
ina ia iloa le mea o anga iai ma le mea ia mave whaanga solongo le awa e sao le nei le mele wei nei ia pe wa kauku ai wa muanga ko kirikiro e kako ki finga ia le tau pou ia malesi mea o lau whaakari fefe au a lai whaakari se isa mo mor kau pou sa mailu ia na tua ia le pe wa le se pa ia anga o le ia le si mea ia na siva atu le a sao le e tauna ia se o le vaenga le so iluma la kurua si va lo ngaton o malo mo mo tulo a se fa wat taulang o lai fa tali fa fia ya le mela le nge wale se ai contact to ka ngaka fo ile e ma fo tu ile ala pe mo kilo o me o le mea si va ka po ma le yuli wa ave o mai ma fo a wale la se ma fo e va tu taulang ali ne le tino ma le toto le wa yo inga komite lo ko ma fo sa ungi mo le pa ia anga o le mea tāua ia pa ia mamamalu ia le taimi o sauni ma ia kako loa foi la tātou whaapu kai mia le mole o mea la ai o le a foi le anganu e tāua pe a foi nsau kuna pātele ia benga kau ke loa fika ina ia whai le mamalu ma le tāua o le mea na saua i sauni ngā tātou a wa tātou te whaai mea ia wha le anganu le wa maka ko singa la ia ma fau tau po mo le aiuli ia makua ia lunga le ale tale o lai fa tale fe fia ia o le foi kai minga pe o fai me musu wai kai foi la ma le fe fia o le tuai le maua le nganga o le o singo o le mamalu ma le pa ia anga o le tino ma le ale tole tu e la ta suelu na no ma le tasile vanga na le fo no ma fo na to fale le aki ko po tatu tamata tu pulenga le vanga le o le usu la ayudi I taimo mori o wa se pe o sa fa so fo talu o me tonu al mafonga le wa len kaofi o nga ele o fa mo a se ko nga sule pe malo ba tu lo fa wa se ele nga ka nga se ko nga o le pe ele o su pe a se pe o le vinga le na pe o fa longo wa se ale mele o ku ele o se nga faita o nga fa mo le o le moringa ne ave o mai le tua ape o esele la ngona le o fa longo e pe o fa so e savo le tono fa sa e ape o se va nga tau le to e fa mna tua le ta o va nga na le na fina nga rota mai ya ke o ke lango inga fo le me o sa ngom finga le to pa pu le nga le tu langa ta e fo le finga lo fa tua le tu langa le e pe ave ese mai ile le tāua le sauninga te wau yo kira kai o vai se kausala pe mo kira kai kilo au yo ia ia wa longo vingo o le skanga ka fa ele yang ol misa wa matron titi lo yo fa ko ya so ya mo fu ya so ya kala go fa so wa le kala go fa voi mai pe ko ko se ko fa se ko tu langa le o vingo mo wale mo ko wai po expire o le to ya nga ole tāua le o vaenga ia wa e uma mle misa na fi ofisile tu ya lupe matasila po le umi on misa ele umi kele misa wa ia pe tu la male afa ia e tu la male ia awa o sauninga te tele va pe nei tela o fa pa yang o falsa o mal o fa unga ia o fa o funga Pio le sile vai ngai ma foi na umi sauninga. O nai vai ngala ti I to normal e pela ole asiva I longa kongu ma poloka ya le ka ulanga le fia uma. E ma le siva ngala me. E tauna ole me foi le ia matala ma ka ko lo levanta to sa nta pena wale ni fa mo po ole taulang pa misani. Ai o lo walu misa la ngo fo uma se ilonga wa uma marika kalo fo ka kula I fo mo ko a langa ifo ai wale banga a wa sauni lo le talo a mata pole alta a wa mata fatula nga usuma pesal vai pese alu procesio ma so so sauni ilo le mele o la fa ka di mai a le fo ko makang malanga ala ngo fo iluma ko a ko sa wa ia ba kule mo ringa pole ai o le mele alina tuai ya ma Iva foi tanto sauninga. Iva sauninga mai e foi langona vole musua ka kalo factor. La umitelele nei mea o le me fa ngofi. Ia pe o langona na tu fo e fina ngalo fo. Ima la fatu tu a le taone na.
e matala o le van tatu tapena e nei mo mitinga le nei aso ma fa mo ia a wala tatu ti tau tuli mo ia o mai matala ma fa tu langa pe ona ia ile ma le yo solo mo for saulinga si uso foi la fiona tia kono la aso mo fontene ia ye lo me ole manga yo fo ia o la tu na o tu na tina ma tamai time ole au fie ma le sta foi ka ke fa ya kwa ia o la o o sita ila to le fa foi no le ngalo nga ma le mo li ngol fa no fo le inga fa le tu la fa nga nga la pe fo na tina la ta ho sa no patele o le vai nga ta uale o ma to le o fa nga nga fa le tu o tu ta pena ia me se lo fo na tina ma ftanga ia wa ta pena ngo me fa pe ina ia o le ia lu motu misa pe fale ton pe alwan to tamo e mai va ku supori o wangalo pe ko kamo e mai va tulu ula pa tele wangalo ia le mata alia ma le ma fa vo ile anga fa solongo le misa ia mesela o se misa tele ia po tono e kalesia tato wa kalesia a mata mai na tato lo mata pena ma titilo fo ia vai ngai e ka ko ke fa ia le fo ile sa mo so ia kuila e pa ole use your common sense every time. O se me ai te tapena ia e fa onga lunga ai la tu fa pe o lai le se me o ki kilo ko lai le ai po le me onga lo se ia lu o ia lo ia alu kai ia la fa tino di fo e fa ile me o tu fo wa tu ai ma ia sau ku la ko fa ia nga ku ia sau lu mai o le ama e fa pe na le e fa ngol ta tonga lu ni vai tau o le ia stangata o toe vale wa ta mamai uma tangata e mai tau ngai o inga tatou ai mesa o mene tapenano tatou sauninga lotu o lo la krule so ga sa fai como fa le fa ko aru fa sai o isa vai pofia no folo ma tilo ia e mo tilo o anga o atanga o afinga e fa pena ai fa pena tatou ia na umo lo misa ia mai lo tal no ia o le mele fa pe o le mele fa pe fa le leima e fa pe na le o lango tatou le ine ia se vanga na tanga ta fo le o vai ama le lo fo ma le mal malam ia ona tu la fo ina le fingo nga ru ia ma fai yanga mo le nga fo ele fia ona pe on sa no patel o la wa ngalo le si me la ku ala sa fa ia luma o sisila ia fa longo la fai petse ia et tau fo na mla mi si me mo mi tu mo ta penang o ta to misa ma lo fa ftai ole di e va fo le fa ftai le tua ta sia mane fo le fa ungo le da fionga tia kona ia lo me fai malu tau ko tu pulanga wa ole ma fuanga fo na le fai fo nga lo ngai tu pulanga nei vai tau o tele fo fa fi tau le la matia fa a fi ai la tu soi fu ya la fo la na o le tau langa tua ya ni va inga fo i nei le mo le tapu i no la tu ma ka apo ia soi fu la tu e fa la ma tu va nga i le apisifo o le ma tu wa ia tal no fa sam o ya le wa yuan fatin e tau foto fo le ala unga ma o ka ba ya ku fo i me ia te fatin no ia ba nga pokala te le fatu pulang o fia ma wa ko kilinga nga koso inga mai ko wala matanga le memo mope le pokal mope le ko kilingi si suyo aluna lua o ko ngi tu pulanga malo mo fa na o mai nei fa mo le la wolo ya ko kele o talunga na fa inga la mam talanga o spokala me le fa pela ka fu fa ka se me al pule anga male fai lo ka initiative al fifia au po tia kono ma so e fa tupu ile la ngona fo ile fia o tupu langa yo mai I me fai le kale si mala mola e wa ile si ma vole le va pe ia fai pe mari langa ringi me se pule ai le olenga o me ale tu ele o ngi me se ku popo ngi me se fai fia o me ale tu o le ka ku ti na ku e o mai la vale le ala fole o le ase ka ko me o fai mu ka ku fa e o le meta o le na e tatu e le ungi mea a se ki a kongo po ngi se so ngi po ai la o nga venga o mo fa tu tu fa ska ko nga venga o le filanga longo inga na le fa so ngi ia fa fi a mo ti a kono ma le fa nga venga tu pulanga o le pio west
o le manga ia ma fukanga kupulanga la kai ka kilu mal mai tau le kamo fai fo le fa fer fangi ma koso mai ka fo ia fe ai nga i mal fe misai ma kuskusili ia fa pe fo ia le ia fa fitau lo tupu ne vai te me le nga malai ngai fo la fa sai ngai pe la o fa sa ia mai ke le o occupy ai lato ma lo ma fo fia i me ia fai ne pokola pe o na le tau tai ia o lo kai ka vi fia ia o la o nga la ko fo ma ki maka ma launga ma fai le upu a pe o whatinunga o nei tupulanga talovo o le mana ia na o le pokala me wha pe i sa kai kamtanga so soangi mai fo ia le si uso ngā ruenga malana ia fo au talovo le mātou mtanga ruenga au mai momori mai fe au manga ia mako kupulanga ma mātou whana ia pe o le nārwheo si o si a inga le o tupu nei ia ai e wha moe o le tau fua ele se taimi o le nata usanga e lumana e tara so e fua o le lo malo se fa ye se pokala me le ati sa po mo tupulanga puleanga ia le uma popo ko ma ko vainga yo le fantasi ai ma au ele ne vainga ta e moni lo vengo pa te le wa e po le ala va tu inga pokala me fai o le atu inga ai fa se me mo tupulanga ta se ngaru Fakse awang ngofo lo kala po wele se me fa. Ya nga ilo le fa kala pu nga se le me nga ye. Ke yan fa lo me le fa se ku kalinga. Ai ye le me fa e fa e tau fi ma ye tala. Ona o tele fi nga ni va te mi sa no fo le ma tanga le pia si fo. I la uva ai ia le por kala me le sa fa tau no o siu. Oh, ke fai ia ku sole o lang ufa pea u ia o le ku fa kasi uma ale no usilia ku ai fa menga o le sala ko por ka le sala to e se me si usenga o le winga lo talo fa fi yang anta pena ta e ma ko ki wa si lunga le level o le mela o le tali mai fo ia si usenga le tali ale so e ma ka o ki fa pea ka le e ngai le ai fa ka i le fianga patel o le mana yo wow i fa le a unga mo fa na wa ile le ngana wa ile amio o le menga le o ke kul makai mo va ia o fa fa le tu wa nga fu ni pokla me lo va ya ku pe o le nganga fa lo le masang sa o le fianga la ti ku po le ngala o ti se sa ya ta o mo le o le se fa fa sa mo i tangata la i tupulanga ma la ta la tu la i tangata ma tu ale la ka ba ko o ka mo mai e tupulanga talo vo le va ngale ale pia o se le ka ki lo mo ka fa fi kai le ko mo sing e va ka o le o nga mo la to e pio vai nga ia sa mai fo ia vai tempi nga ruenga le kom fai mo tupulanga talo vo e o mai foi la ni vai tau ia e pe ia e fa longo mai lo pa o le la au ye pe o le si fa to sina nga fa na fa longo mai lo pa o la au la fai fa tala lenga ia o mai lo kumu mai ia o ni ta longa ia o angi me fai on kala fa tus pa ia on ni debate foi le e ke ele si vaenga ai io ele si vaenga ia pi o vaenga umana ia ta tu ta pena fo ia mo tu pulanga talvo ia e mai so le nei vai ta wa ma ale le o langa de wo e nei ta to wa ka ko fi wa sa ku fa ia tu tala no tu o lalo ai ale au mai ale ma fa o to mai titi ile me fia ma ka ko fa yangi me ko kia fo ngai fa to sina mai ia awang ia ese ia le afiong pa ia le tua mai la to ia o lesi vaenga na taua ia la fa pena fo na ma popo mai ia o sia ma to fo mtanga luenga ia e 5 is finka venga ta fo yo tupulanga talavo ia le kai mi fo la ne ia la fo fainga ma kopo kala mena e fai ala to fa fianga ia e feo ai fo ia e kanesia ia o to fai mele mele o to fai mele sivalia ia o to fai me ta pena mai ta longa tu fatas e mau ai foi la to fe alfaninga ia mama sani le si winga o le ina ia tasi la to e fausia ile nganga le tupulanga talavo ia ola mo ataya wa la to ia o le lumana e o le kanesia le lumana ia ele ngata foi la tupulanga talavo ai o si fa la por puto dia pe o le au tau divine mercy o le au tali misa awai
e uma atu le taimi o lo te tala vou ia o ku le sfa la po ko nga la fo ia fa au nga ia le soifua ma le ola tautua ma au ona ia au ne i muta le tautua ia me sala ia le lot wa le ka ko va ia kwa ia le lalolangi o ma kwa ke le pa ve ala au fa se kwa yo ka ko o sa le ta o foi le o le tatu o le kalesia o le tele ona vaenga ma la sanga i le ola fa le nganga e fa wa ia nganga le nu o le atua ina e ma fa ona la to mau le nganga le fa tu ai mai so le ma futa i le atua pe fo la ona e divine mercy sa ta tal no ai foi o le au tau o tasi lea i tu a inga ua leva le pule anga o le au kau mua le pule anga talu no sau tonu au tau a lea au mai ar katinale o le tu a inga mua le tonu le pule anga ia na ola mamata ngofie mai na tau sang ia na alu o fo ia o kau fa pepe atu ai pela le anga le tatu tal no a tatu le fta ngofu e fai ma au mai tangata e whaafia ma mai whaamalama le wingo le vaenga le kalesia e le ma whai fo ina o mai ma fia e fo la o au tau nei taimi ia o le au tau sa wa o la divine mercy kaimenge a le au tau ia wa whaapea tu a la au titilo il vai taimi nei nga ua koe tu mai la vangoa le pipo e o toi whau mai au tau ia le fo la au tau wa koe o la mai fo wa makanga toi ma tango fia ia matofu ma le si me e te taua ona iai tu ainga i e kalesia te tas a wa o isi e kalesia e iai le au tau ai le divine mercy e iai divine mercy ai le isi au tau ai pe o vaenga e tilo e tato o vaenga ia e ola ai le fatuatua le kalesia na tele fo i o tala anga ma tala ia Yesua ma Maria e au mai tutonu ia awale ngalwe ino le lato wola falfatu tu ia e amala malama foi lato ia o le taua na ia le utava atu ni vaita ia ma tangofia le wa makanka kokoe e tangofi to soani ma au mai tonu ina ia mafai ai ona toi ola tu ainga ses ia le atoanga foi nga le ola fatu tu le kanisi pe amalosi mai tu ainga ses mon ia wa le sauna foi ia lo fiong faltu sa ole le ia le au tau le fa la potonga sa ma losia le au tau mari ia o fa le fi le au kau mari ia o fi ke le au kau apure mele o ia ai tau ia ole a wai fa la potonga ia su e mai lo ai au mo foi mai lo ala ia mal kusel fa au pesa au ke lo ku pe ke ia le au kau vo mai o fa pesa ai ala kula de o ngam ya e ma morte ai pe ole tulanga nai ile nei fo i vai tau ile te le va vea o ya ma se ole ola i fa la potonga le lot e se le manga e pe ya o kalavo a pa wale me ole fai o pokalami tu ya o mai ale ola ko e va o pokalami ma ala kala mo e deri ma tilo ia il fa tinonga e se for pokala me divine mercy e fai la to vaenga pe la to no ven a to mai foi la le au tau o le au tau e atu mua e lau foi vaenga i lima lo salio ya Maria ona fa nga solo le fono ia o ani me o fa le tonu ia o tape nanga o le lau e fa afio mai fa tusa o le au tau o le tanga vai o le fainga o te ufunga la au tape nanga ngai o le fono ia fa nga solo le fono e alu ia e ia le vaenga nga le au tau o fesili matali ia fai mal tau wala au nga e oile lo suafa e fai fo le lato tanga e le ni fa pu nga tupe tu e fal tupe e fai lato tanga lilo ia le tanga lilo la na e la foa ina te wale tanga tale te tupe ia a fai lo la fam talanga e ia fam e le tusina le au tau la au mai ia le fa solonga o ma faufango tala anga le au tau ma tala ya Maria ia ma tala fo il tuspa ia e fa anga solo ele fainga o le fai taunga o le aso ma le aso ia na uma fo ele fa malama ia no fesili lo le ele vaanga na o fam talanga e fesili e fia o misa le vai aso e fia o lo salio e fia o so tanga
talo la le so tanga o le talo so o le tangata ma Maria a le taua so tanga o le talo so tanga o Maria ia na umalolo na ia toe fai ulo i le si tatalo muli la sa wa ia la lo i fo talo so tanga ma le tatalo la le na ile sangato sangato falaniko tafi i le sangato ngala le sulfa ia le au tau tangato falaniko tafi e uma loa la le whaamtalanga i ma mea ia le whailau tusi ma le ma wale ni mata upu toi fisiringia pe se me fia whaamalamalamu e na uma loa lea toi to tuli ia lau le talo so tanga ia una lau lo le so o atu ma le talo na ia whala niko tafi pe o le sangato na e te talo whaamalo si au le au tau e le ai ani mea whaina e vovonga e pau wale mele ia e o a te talo o le anganga te talo a ia malau le losadio e iai foi la e vaenga losadio e le au tau e whailonga a whai o le asonga fua e whai le fono po le astonai ia e lau le misterio whaafia le asonga fua e lau le misterio whaafia e whai e le losadio ia maalia le au tau paule na e whailonga whaapena ia vaenga le au tau ia a whaape foi la o le astonai e whai le fono ia e lau fo le misterio le fia ia le fai la songa fua fo fia ia le misterio na fa nga fa e fo no lau tau se vanga na wa sui fo se sia so ina se fo le a mata lo salio e vanga e lima ia o fele la se e asolul po la stolele po misterio mamad po le misterio mala ma so fai le fo no ia e va ia la le aso le fai le fo no malona misterio ina lau sa o le e fai ina le lo salio o le tatalo le au tau e matango fie e se ai pau al meta te fia o la o fia ai fo i tangata e o mai o pongi ma whaalongolongo ia ma le tāua e le whapewa i tangata e pe alanga le fio mai on whapea tātou o fo e fo insao ngā kupe mena e whai peta e fia fo i la fonga i la au mai ai le ai o la o mai o no fo o mai tonu au ai e la o i loa le la tau le tāua ma le malama ia na volau fia au ai e mafuta Divine Mercy wa Divine Mercy foi o le latou waso tatalo i o matou o las falaili ka nga solo foi le latou moli mau fai latou talo masani ia ma latou pese masani foi le ma tatalo o le novena masani foi i Divine Mercy ia ma fa no nava malo faftai malo saudo ke bang nai se vai ngalo fio ngo patele fi saudo ye wale fo fai tatu ya mana fo ya tatu tamano taila ya e fo tatu lunga la sa le fai vol de yas ya me se fo yo le fa so ale fio nga patele fa pe fo le fio nga fo ya liva ya tel tonu fo wa mo was fa olanga wala mai nei por kalame tu por fa tu le taulongolongo ya ai le talunga ya o le tanto por kalame na mo le yaso ma le va yaso na te Moses fa po le tanto por kalame va so asau ya man wia tele ya to en o le so fa te tele lava ila mai mo mai e mai se foi la to lo muli per nei por kalame fa tai ya fa te fo ile fiona pa tele ma le fiona fa tu mo le ava noa ya tanto feilo il vai as fo man wia to en o le so i fo Oh,